Kiwa hayung asem wasanya ke skul sauling do higher secondary school mo ku yau dong kiwa ai tak tambor ki ha ki dekot SMC kani ke skul remi biangi akani ke kenti nei bahak wa ya ke rai yong general meeting wa tung na ke kon khian wasanya kani ke skul utunde utomlin suchiang hai kre epion dalai la ika hai war tung patan ki de kurim uskatri ke SMC yai ni de pesnyau dau kon utunde utomlin suchiang upun biang milalu ur ong wa kam ke yung asem dap ki desnyau kya Wagi dekot SMC bum emburam ge rai yang ke general meeting wadapun mon ha arho ardrik unaisen usnem arja arhaule hai sekiat kana wa itmu ke general meeting o tung na ke kon wasain tok kam gadak o buram ya ki den kti den kjet yong o wari le o prat luti kam jo o kuntu kon rong e start itip ipure puti ha ke chnong wa ka thain hi woro ka wi kam te lai le ki kat tu kat ni ki dekot SMC deman i ile embor when liang ke yung sem utunde utomlin chiang umie ki upriang Hajo ipor ongu iwa pala cok cok yaki tok watang yaga post krep pion le empu empen bana pet ba. Ne kut interview the port pa ia kelam kaleng wadau yo daga kurim sekretari SMC hi. Ai ni mano kau kon yong lit thomlin su chiang o man nong sen yong ga sound do higher secondary school mo yang pendap ko i ne liang ga yung sem ga yong i dem sini wa kia wa de em ga wi ga push beyond hetai ha sound do higher secondary school kawa ke general meeting go man ha ga arbu artrik mana wasan ar poblei ga rai go haite uthong no ya ga khono kham yong unong sen henrei ko dak ko snyau sui i ko mi bin ban dugum to ka khon yong nong sen da thung no ya ga lok yong secretary yong ga score ka chitmu yong ka general meeting wow thung ya ka khon khat do yong thom den su thiang to kam ka dak burom ya nong sen ya ka score wada lai khmat ublai kani to ka jing penchia sepi pai ba kam jo sepi ke bor yong gai ya kani ka kam yong ka jingle bor yong ka yong di dekot yong ka SMC yong ka sound do higher secondary school mo ya